Ассалому алайкум дӯстони азиз ҳамшаҳрон ҳамватанон. Имрӯз 8 ноябри соли 2025 дар радио мавҷҳои Америка садои Самарқанд AM 860 хушомадедон. Нури дида тоҷисар. Дӯстони азиз, мо шуморо ёд кардем. дуруду салом ба шунавандагон бинандагони азиз. Барномаро оғоз мекунем. Хушомадедон ба барномаи радиои Самарқанд Филаделфия. ассалому алайкум мухлисони радиои садои Самарқанд. мо бо имрӯз бо шумо ҳамсӯҳбат мешавем. умедворем ки ин суҳбати мо манфиатдор мешавад. хушомадед ба радиои садои Самарқанд. Камтарак дӯстони азиз, ҳамин ҳафта мо ҳамин шумораба дар ҳафтаи гузашта рӯйдодҳояш шинос карда мебем ва ҳакимака Сафарали Ҳаким дар студия ман Далер Ҳамидов, ҳакимака Раббинпур ва Сафарали Ҳасан. ҳакимака, шумо як пешниҳод кардед ки ҳамун гузаштаги шумораба мо гап зада гузаштаги ЮНЕСКОя мавзӯъ бисёр як саволҳо овард. Чандин як радиои шунавандагон савол додан, илтимос кардан ки ҳамна давом доред. ҳамин пешниҳоди шумо мо қабул карда дӯстон ба ҳамун ЮНЕСКОя як ду сета масъалаҳои глобал дида шудагиҳои ҳамина ҳакимаким гуфта метиҳанд. Якумаш мо дар сафари оянда гузашта гуфтем ки якумин бор дар таърихи ЮНЕСКО баъд аз 43 сол Самарқанд ба ҳамин чиз пешниҳод кардан. ҳамин пешниҳод гузашт ки ин барои ифтихори мо мебошад. ин хеле муҳим на фақат барои Самарқанду Ӯзбекистону балки ба тамоми Осиёи Марказӣ, ҳамин марказӣ аз Эрон то Қазоқистон гирифта ҳамин миллатҳо вобастанд ки як вақтҳо як империя буданд, як давлат буданд. Самарқандам маркази фарҳангӣ тамоми ҳамин халқи тоҷик ва албатта дигар миллатҳоям ҳастанду буданд. барои ҳамин мо ифтихор мекунем ки ҳамин чиз ҳамҷа гузашту боз давлати мо, шаҳри мо, шаҳну шӯҳраташ ба тамоми оламиён маълум шуд. ҳакимака, бисёр як фикри дуруст гуфтед. ман то кадом дараҷа ба ин фикрам мерасад, як фикр хоҳам гуфтатиям. як вақто солҳои 1929 30 сол вақте ки Самарқанд пойтахти Республикаи Ӯзбекистон буд, ҳамин хел як плани генералӣ каштаг будем ки Самарқанда масалан шаҳри наваша ҳамон тарафи оҳалик басозану мобайни ам оҳаликате ки ҳамин шаҳри кӯҳна як троллейбус ба роҳ монану ҳамин шаҳри кӯҳна чӣ наве ки буд ҳамонист истад. вақтҳои охир ҳамин чиз ба эътирози ЮНЕСКО баланд шуда истодааст ки мо замонавӣ иморатҳои баланд ошёна оинагина ҳамин шаҳри кӯҳна хонсем. Самарқанд ба мумкин буд ки тамоман як берун аз шаҳр як шаҳри дигар созану ҳамин шаҳр шаҳри Самарқанд ки ба рӯйхати ЮНЕСКО даромадааст. ин тамоман нодуруст. ҳамин қисми таърихӣ ба биноҳои ошёна баланд сохтан ин бутун рӯҳияти Самарқандро тамом мекунад. вақташ ба акнун ина як чӣ мегӯян бо як мақсади аниқ сохтанд ки рӯзҳо ки ҳамин шаҳрҳо аз байн монда равад. ҳатто агар эътибор дода бошед, агар гӯри мера пешаш ба заводи арақ сохтанд. ҳамтар шудми бисёр ҷойҳо ҳамин хел як дигар замонавӣ ҳозира будаги иморотҳояти хонданд ки шаҳри асосан ҳамон зебу зиннати шаҳри кӯҳнаи Самарқанд қимати худро гум кард. барои ҳамин эътирози ЮНЕСКО ҳамин ба баланд аст. ман ҳолиам дер не маҳаллаҳои ҳама атрофи вай Самарқанд будаги ҳамон вайҳо гуфтем ки инҳо ихтиёри худкатаги иморот сохтагитаги 800-900 сол пеш сохтаги иморотҳо чӣ хел ихтиёри худкатаги мешуд. Сафарали ака, аз ин 20 сол пеш ман як делегатсия қабул кардаги будам дар Самарқанд гишта гаштам бо ҳамон ҳокими шаҳр илтимос кардагишон ба ки делегатсияи Несле аз Швейтсария буд. ман вая анамун мақбараи Бибихоним бурдам. мадраса мақбара ҳамҷаба ҳамин як 5 дақиқа час задаем ки аз замин яке аз аъзои делегатсия як парчаи арматураро рӯё ёфта гирифт. дасташ ба ҳамуна гирифту баромада мерем аз инҷа гуфт. мо ба даркор негуфт. барои чи ин хел кайсетон гӯем? агар инҷа ба арматура ҳозир даромад мегуфт, ин таърихи рӯҳаш намондагӣ гуфт. ин биноя моҳон бинои замонавия тамошо кардан ба наомадем гуфт. ана ҳамина намефаҳманд ки баъзи амал будагиҳо ки
одами омайсудаги ҳамун рӯҳияти таърих ба даромада рафтани ҳамун ҳазорсола пеш биноҳоя тамошо кард. ҳамин чиз шаҳри кӯҳнаи Самарқанд ба ЮНЕСКО қабул мумкин не. Ягон чиза ба давлат пурсида бинои бутун баланд ошане ду се ошана ҳозир камроҳо достем, лекин ҳамин чиза ҳаст нест не ҳамин ба ронати маҳаллаи гузарҳои кӯҳна як гузарам номаша маҳалла карда шумо ина бинед ҳазор солҳо гузар буд Самарқанд ҳамин гузар як маҳаллаам арабик буд гузар ҳарфи худам ҳамин чиз монда гашта инам тариха рӯҳтан дар кор не ки ҳамин як архитектури шаҳр буронда буд ки гирди атрофи гӯри мирбай будаги иморатҳои худсарон o'z boshimchalik qurgan imorotni hammasini olib tashlaymiz. In xil namishud ino omixta gashtar ko. Anamun omaysdagi odam anamun binoya tomosha kunam biftami. Bale, hamon tankochahoya tankochahoyi to'ra. Anamun kanalizatsiyash nabudagi az joy mevqidagi oba. همطور اکنون من یک آواز مون که میشنید اکنون من نمیدونم اگر شما استادگی باشن اگر ولی هم درنی ما تکلیف کردن بدیم که همون شهر کوهنه اختیار خودش استاد بعد شهری وقتی که وقتی ابراموفسکی و اسکول فوندینگ ساخته شهر هست که طرفی مثلا لینسکی میگن و اختیار که سازد آینده و شهر سمرقند بروز از سمرقند سازند که روز به روز اهالی زیاد شده ایستاده است این تاریخی حالت تاریخی سمرقند رو ویران نکنه. نه خودش هم خیلی سویش است که وای سمرقند سیتی من کشون وای هم مرکزی وای کردن یاگلا نقش آخه ها نام همونم قراسو موندن چون سیو بوده قراسو وای دیگر سمرقند سیتی گربنوی کانال با قراسو موترید مونده که شون در کار بود اما سیو با ترجمه که قراسو وای دیگه چیکار کنه وای نام اونجا میانکول بود دریا مکتن پیش همونجا قراسو که وای که شما پیشنهاد خیمون پیشنهاد میکنیم نه خود خودش دیده برونده یک نام منصب نام تاریخی از یاد نبرد نکن موتوری آخه ابو منصور موتوری نام هم موتوری دامش هم اکماس رشتم همون میکروانی وای سون یک چیزی تاریخی که در تاریخ من همین عموما آسیای میانه ایران افغانستان همه شد کتیبه منشور و منشوری کوروش کبیر اینا سمرقند با همین چیز قبول کرد مانیفست استگیم مانیفست من سه زبان بکسیم نزدیکتر میفهمن همون مانیفست چی مانیفست قانون حقوق بشر همون کوروش کبیر که ایمپریا ساخت یک ملت رفته نکشت و تاریخش نکشت زبانش نکشت دینش نکشت مثال همین خودی یهودی و بخیر که از همون وای کردن رفته یروشالیم با وایشونا مرکزشونا شهرشونا ساختن اجازه داد تا حالی هست سه تا دین همونجا یعنی ما گویم میشد که 1947 سال بعد از جنگ جهانی دوم قبول شدگی دکلراسیای حقوق انسان انمون سیویلیزاسیای 1000 سال پیش و از طرفی انمون 1000 سال سفال با نیسته که چیز ایره ما 600 سال پیش بود 600 سال پیش انا اینه کاتیب نیسته که همونجا قریب 3000 دکلراسیای ما همون قبول کرد از جنگ جهان قبول کردگی 3000 سال پیش بوده با اینا بینید که سمرقند با سمرقند با همیشه خبر شد اینم یک رمزی خوش است که تمامی اون ملت ها با رمزی خوش است که بینن که من این چقدر تحمل کردم سمرقند با همین چیزای شد بینتون جنگ نگنتون یاد گرفتون که فرهنگی یاد گرفتون ندوزتون هم چی هست همون قبول کردون همین سمرقندی تاجکی هم بود همونجا اینا هم خوکش وایران نکنتون مکتبش نبندتون اینستاش نبندتون تلویزیونش مونتون هیچ کی دولت جدا کردن هیچ کی ملت پس زنه با یک بوده من ملت ها همه در تا امارات بخوره همه یک شویم همه خیلی اینا معنیش همین باید همین مانیفست قبول کرد همین یونسکو بله در کنفرانس بله اکنون جهانگیرها حکیمت دنیا بسیار ده من امیر تیمورم جهانگیر میگه مثلا با الکساندر مکدونسکی هم مثلا کوروش کبیر هم مثلا جهانگیر میگه اكو یک طرف همین چیز به اعتبار دادن در کار که اگر کی و جهان توبه کرد خودش با همون کسی که با همون ملت ها زبان یک یافت تاریخ آنها را گم نکرد مدنیت آنها را گم نکرد زبان آنها را گم نکرد چی که اگر هم خواستن همون ها رخصت که داد همون ها همون شاه را با همون شاه اطاعت کردن و امپریای وی جهانگیری وی بلند شد یگون جا رفته مدنیت خودش اون کس نتخوند از این جهانگیر ها
خو تیمور خو مثلا مکیدونسکی خو همون کوروش کبیر همین ها موندن که همون خلق چی خیلی که مدینه داشته باشد من همین خیلی همین است دولت تو رولوسیا زبانشون همین فارسی تاجیکی بود ترکیه میگفتن اساسا همین چیز قبول کردن من منطقا اگر فکر کنیم 3000 پیش قبول شدگی باشد همون مانیفست demek ki این نه وابسته به دین یگان تا دین وابسته نه این اگر دین میباس زبانش میباس گپ دیگر بود هم یعنی قابلیت که کرد حقوق انسان اعتراف کردگی یکمین اولین مانیفست و دکلاراسیا 3000 پیش قبول شده شده کنستیتو گیمم میشد کنستیتوسیا که انسان 3000 سال پیش 3000 پیش سال پیش از ایرما مانا 600 سال پیش گفته тамтами حکمکه همون و زمان با یگان تا حاضر دین‌های مشهور بودگی نبودگی نه نبود یعنی که انسانیت به همونم یک با اتحاد یک دیگرش حقوقش حرمت کرده زردشتی بودگی زندگانی میکردگی یک دیگری کشوکشی نمیکردگی زمزنی نمیکردگی اعتبار تد دلیر جان وقت‌های آخر من هم خیلی حالت‌های شاونیستی کسینوفوبیا زیاد شده ایستاده است مثلا حتی اعتبار تد همون مری نیویورک هم خیلی وای که غلبه کرده مری نیویورک انتخاب شد من تا حالا درباره وای فکرهای منفی گفته ایستاده این وای نسبتاً به همون اسلاموفوبیا فکرهای نادرستی بعضی ها همین موضوع نو همشهران انتخاب شدنی مری نوی نیویورک شهر نیویورک من سفر میکرد ناومتد اکنون یگان این کلانتر مگاپولیسی نیویورک این شهر نیویورک امریکن شهر نیویورک این 9 میلیون قریب اهالی زندگی میکنند 14 میلیون میبخشید من راستین من نگاه کنید که وای 14 میلیون نه همش مسلمان نه همش دین اسلام قبول کردگی نه وای که همین ماندن یکی انتخاب کردن فقط مسلمان ها انتخاب نکردین اما وای برآمدش از هندوستان لیکن دینی اوگاندا زندگی کردی دینی وای اسلام میگه هم شیعه من حاضر نیوکرد که ادرسی همون انسان به چقدر فکرهای اسماعیلیا منفی فکرهای منفی گفته استفاده خصوصا وقتهای آخر حکیمکه همون چی میگن محل به بلک شدن زبان بلک کردن دین بلک کردن جدا شد من بینید اینو همون یک قطار همون سال اکستریمیست ها همه خیلی دین پرست ها دین خواهشون بلک که من این اسلام شد تمام و ما ممکنن غلبه میکنیم این برای یک مسلمانان نه برای تمام خلق امریکا نیویورک عیناً همه ملت ها زندگی میکنن برای همون شد این خاطر آواز ارجو میگیرد همینا آواز دادن این کدی منفعت خودشون در عمل اجرا کردن در کار نه انامین حاصل انامین انتخابات چندین دوستانی همون شبکه فیسبوک و من دوستانم بودگی آدم‌های قیافه اصلیش هم نشون داد شده داد فاش کرد سببش که کسینوفوبیا همین درجه بلند بود است که مثال همون جناب زهران مر شد و حالا فعالیت خود را از 1 ینور سر میکنه و حالا سر نکرده الکه یک دیگرش می پیشنهاد کردن که 800,000 تا یک خلق برآمده مورد از نیویورک همه دیگر شتاتا بمانده مورد اینجا بتون رادیکال اسلامی زیر کده میگیرد بای ها برامده مورد حکمکه سفرلکه آیا خلق میماند که 400 سال ساختگی دولت یک مری دیگر دین دیگر ملت آمده میشود و همون سیستم تماما ویران کرده پرتاد نمیشد دویمش حاضر هر دیتان درست گفتید که این مره اگر فقط تنها همین مسلمان ها آواز داده مر شود گوییم اگر این نادرست مسلمان ها این درجه نیست که برای این مر شدگیش از 50% زیاد اهالی نیویورک آواز داده کی اکثریتش 99%ش این خریستیانو کاتولیکو پروتستانتو و غیره دیگر دینا در همون پشتاق این چونین همون یهودیای خودش هم آواز دادگیاش هستن همون این آدمی ولی فعالیت خود رو سر نکرده که پیشکی گربه در آورده نیویورک همین کتی مرد تمام شد گفتن این نادرست است هر یک کس
برای همون این امریکا ما زندگانی میکنیم که دلیل جان پیشتاقی همون اون با 1000 سال پیشتر نیستگی فکر یک ساده است بنی آدم اعضای یکدیگرند که در آفرینش یک گوهرند میگه سادی و یک بنی آدم یک ما هوا که آدم وقتی فرزندش باشیم این قطر جدا کردن سبب چی؟ ما هم یک بودیم هم آدم وقتی ما هوا فرزندش بودیم بعد تو تاجیک تو ازبک تو مثلا روس تو جود این برادران عزیز و برادران این مول همو یک آدم هم ما یک این دنیا تینجی شود آسوشته شود سنات یا کنگرس امریکا با همون کوپالاش با کروش کبیر هم رسمش هست کنید منم راجع کی اینا بینتون چهار طرف همین بزرگوی ما 50% زیاد اهالی نیویورک احمق نباشد در کار که وای آدم پروگرام بشه گوش کردگی و انتخابات مجلساش به اشتراک کردگی و با روزش گذرانده آوازش دادگی یک امید دارد که همون آدم همون انسان نوابسته از دین از ملت از کجا آمدگی خندش زند اوگاندا با تولد شدگی بوده است اویله عربی با زبان عربی به گپ میزند انگلیسی اینجا آمده شهروند امریکا شدگیش 2008 پدر مادرش هندستان از هندستان بوده است من آمده جریانی اسماعیل و همین آقا خان هم خیلی باید خلق نیویورک اطراف همون میری نوبه با همجهتی یک شده از نو یک اکو این فکر شما گفتادگی این تمام نیویورک اهالش فکرش نه این اسلاموفوب ها دیگر دولت ها بودگی دیگر جاها آدم ها همین بر زهر خواهشانه هم چشیده چکانده استودنده کن وای که داخل رفتین اکن این خیلی آدم ها ایواز کردن درست همینجا فیلادلفیا بودگی یک چندین دوستانی همون استر وقتش آمدگی آدم ها همین با برمسه که و این خیلی مو پرتافت روی امریکا و تو برای همین ظاهرا میر شود اگر پرتافت میرم گفته آمدگی میتونی خب ما یک کارش بیدن این جهان بینی پستی جهان بینی دیگه گم نی قانون اساسی امریکا هیچ نرفته است همین اونجا سودیه هست سنات هست یک تا میرید مثلا نیویورک همین چیکار حال کنید اونجا زنده پایه های حکومت هست میگه چقدر رادیو شنوندگان محترم ما در رادیو موجهای امریکا AM 860 صدای سمرقند صحبتمون رو دوام میدیم با دو موضوع ماندگی حکیم اکا سفر اکا یکمش اولینش این یک هموطنی همشهری ما دینوزا صابیر و وقتی کودکش در امریکا آمده همینجا مکتب ختم کرده یونیورسیته به در آورده دکتری دندان شده دندان پزشک بوده معلوماتی عالی همین امریکا گرفته مهنت خودش دانش خودش فرهنگش تربیهش محیط عائلوی تربیه پدر و مادرش درست گرفته من همین در پزشکی دکترش شده حاضر هفته گذشته می هفته یا حاضر می دو سه هفته شد آدرسش هست تلفن اولین کلینیک خود رو در شهر نیویورک شده بود من حاضر دویم کلینیکش همین قدر جوان که دلنازمان همون میشناسیم از کودکش جوانش رو نگاه نکرده کلینیکای شخصی خود رو دویمش کشایس است دویمش در وارمینستری پنسیلوانیا در وارمینستر چی گفته میتوانیم من انامزلین جوانای ما با که خودشان دانششان کتی حرکتشان کتی چند کسان همین درجه برسته همه جا خونده همینجا من همین صاحبای گوناگون با خونده صاحب کسب شده من اویله و همه چی گفته نمیتونم و من هستم جوان بسیار یکی از همین من ترکیب عمدگی گفته من همین این نازنین باشد که رفت نیویورک و خیلی همونجا خونه دار شده مکتب تمام کرده همونجا کار کرده اوفیس شده من اکنون که همه از همینجا کلان شد پدر مادرش همینجا اومده همینجا یک اوفیسی دندان پزشکی دندان دکتری دندان شده همینجا جمعیت ترقی دادن با حکیم اکا جمعیت ترقی دادن با علم های دنیایی با کار میاد دینی نه علم های دنیایی کدام اگر ساحه همین کدام یک دولتی ترقی کرده اعتبار داده باشه اگر همون ترقیاتش با واسطه علم شدگی با واسطه دانش شدگی مثلا با واسطه سپورت نه
мисол Абду- ёки бо воситаи дигаи хеле масалан фикрҳоне масалан бо воситаи масалан динине кадом давлат тараққӣ кардаги бошаду халқаш ҷудо нағз навонӣ кардаги бошад эътибор диҳед илмҳои дунёӣ ва ҷудо баланд эътибор додагӣ аз он ҷумла худи мамис Америкаваям Америка чӣ дунё масалан гапаш ба гӯш куносааст аз ҷиҳати олимони бисёр дошта гешт тараққиёт бисёр буда гешт навигариҳои бисёр буда гешт тамоми ҳамин навигариҳое ки дунёги анҷа ба шисост фикр мекунед ки аз ҳамин Америка шисост масалан телефонҳои ҳархела ракетаҳо осмон биромудан масалан Илон Маска масалан гуфтаги чизҳош ҳамин бояд мо падару модарон фарзандони худро барои гирифтани илми дунёвӣ ҳаракат кардем дар кор писарҳоро хондан дар кор фақат тракчи шудан шарт не инҷа ҳамшаҳрон мана ҳозир ман мехостам ки анамин суханҳои як ҳарфҳои тиллокати навишта шудагӣ сафарлекем ба эътибор детон ман барои чӣ будагиша мегӯям ин кас худашон мактаба чандин сол директора шуда аз таҷрибаи ҳаёт муаллими ҳарфи эмаш калон кати навишта шудагӣ инсон ҳамин гапа гуфтсен ки сафарлекем худашон ҳаҷба рафта омдаги ҳоҷӣ динба бисёре ки одами наздик лекин ҳамун ба нигоҳ накарда сафарлеке ҳоҷӣ гуфтсен ки аввалин ҷойба якум ҷойба илмҳои дунёвиямонетон математика химия физика биология ва гайра илмнок шаветон ки мамлакати худотонро ҳамин дараҷаба баланд кунетон ки дигар давлатҳои одамошам мисли Америка ба омдагӣ барин ҳавас кунад давлати шумо ба ям омадан ба ҳатто қабр Қуръон ба гуфтае ки аз гаҳвора то қабр илм омӯз илм омӯз ҳамин қатра роли илм калон دانش طلب و بزرگی آموز تا به نگرد روزه داره. من یک ادرسی ورگم من این نوزا دنتال نام آفیس دندان دلنوزا صبیر و دیمیده تلفنش 267 699 2202 1005 1005 W کنترل رود هاتبرو پا 19 адреси ҳамин раветон забони худам ба 3-4 забон ки гап яъне зада ки ҳамшаҳрон клиникаи ҳамшаҳри худамо Дилноза Собирова дар Америка кишода шуд шумо метавонед ба забони худатон бале анамҷоба рафта кӯмаки доктор Дилноза гирифта дандони худатонро нигоҳӣ табобат метавонед боз ҳозир якта мавзӯи бисёре ки муҳим буд ман ҳамина чандин бор фикр карда дидам мегӯеми намегӯеми гуфта ин хабаратон ҳаст ҳафтаи гузашта шудагӣ инам як воқеа садамае ки дар мошин кӯдакони норасида яъне ба меъёри Америка то 21 солая бошад агар ин ҳоли воя ба нарасидагӣ 15 будагӣ саргулугӣ ҳисоб мешуд анамун ҳар 4 кас будагӣ яктоҳошон 15 сола ронанда дуюмашон ёнашон ба будагӣ 19 сола ҳамшаҳрамо сеюмашон аз Беларус Артём гуфтаги бача чорумашон 14 солаи ҷанозе шуд ҷанозе шуд хеле ҷавон рафт мана баъд аз ин ки мана пас аз як ҳафта гузашт камтар ҳамин рӯҳияти мотам гузашт ҷанозао гузашт кадомашона ватанаш ба фиристанд кадомашона ҳаминҷа ба мон худамо гӯрондем ман ҳамин ҷиҳатҳои қонуниянаша камтар фаҳмондатиам ҳамшаҳроба аввалаш ҳамин ки дар Пенсилвания то 16 солая набошад агар манъ карда шудагӣ рул бешитан агар ки падару модар ҳамун кӯдак ба рухсат додагӣ бошад агар тамоме ки ҷавобгарӣ гардони падару модар мешавад бале назорат кан дар кор агар падару модара берухсаташ калита гифта буромдагӣ бошад бояд аввалин падар ки ёки модар ки фаҳмид ки фарзандаш мошина гифта рафтагӣ полисба бояд занг занад ки гӯд ки писари ман аз ман напурсида калити мошина гифта монда рафт ҳамон вақтба агар вай авария карда як кас нимкас мурд
шикаст шудми, талофат шудми, падару модар соқит мешуд аз ҷавобгарӣ, халос мешуд. Лекин ҳозир чӣ шуд? Анами садамая, натиҷаи садама ба 3 кас аввалам гузашт. Яктеш то ҳолая мана 10 рӯз боз реаниматсия ба хор рафтааст, ҳоли худаш ба наомадааст. Ин як. Дуюмаш, агар вай 15 сола мошин ба шиштагӣ бошадам, ёнанги ҳамроҳош ҳамон мошин ба шиштан ба ҳуқуқ надорад, то ки ҳамон ронанда 18 ба надарод. То 18 ба набошад, ин бетон мошини ман ба шинетон гуфтагӣ баям, анами сеяш гуфтагиш дар кор ки не туя ҳуқуқат нест, то 18 ба набоши мон мошини ту ба савор намешем. яъне ки ҳозир ҷавобгарӣ гардони ҳар чорашба. Яктеш дониста даъват кардагӣ, сетеш дониста савор шудагӣ мошинаш ба. Дигар масъала, ҳозир агар сета мурдагия падару модараш суд ба даъво кати бурондагиаш мумкинми? Мумкин. Агар суд ба даъво букати буротагар, ҳамон рул ба будагии ронандая тамоман банкрот када мепартод. Як умра қарздор када мемонад. Сабабаш компенсатсия талаб кардагиш мумкин падару модар. Барои ҳамон пеш аз ки калити мошинро ман ғайр аз ҳамин бача аз вай аз Қирғизистон будааст. Ғайр аз ҳамин бача ман медонистагим бисёри падару модаро ҳамин ҷаба чашмошона мепӯшанд, кӯдаки 15-16 салашон рул ба шинатага. Хурсанд мешуд. Мана писарам мошин кати буромад кута. Худашон калита бароварда мекунанд. Шумо қонуни Америкаи вайрон накайсетон. Ҳамин коратон кати. акнун ино ҷони худашон ба ҷабр карданд. Дигар ҳеҷ кива не. Чунки ягон ҷавон агар хоша обу алоба назанад ва барвақт аз ин дунё чашм намепӯшад. Ин нафақат бепарвеш набагиова, ҳатто калон солҳоям ҳамин хел. Ҳатто чанд албатта аз падару модараш 16 ба даротагар рухсат дода мешудааст. Мошин кати буромдагиш ба ҳамон баям қонуни Пенсилвания чӣ мегӯяд? Агар падару модар рухсат медодаги орган ба рафта навишта тияд ки форма 180 ти номаш. Ман падару модар 16 сола фарзандаму ба мошин ҳайкада гаштан ба рухсат метиҳем гуфта навишта тияд, агар ҳамон вақт ба мумкин будааст. албатта ин гапо мо падару модару вая тағйир ё танқид накардем ки албатта худо раҳмат кунад, ҷоякаш аз бишад ҳамеша гузашта гӯя мо ҳама хафа шудем барои ин ки барои дигаро гуфтем ки мана ҳамин кора эҳтиёт шаванд. Нафақат на танҳо эҳтиёт шаванд, ҳамин коро накунанд. Беписанди қонунҳои Америка нашудан дар кор. Мо ба ҳамин қадар имконият додагии Америка беписандӣ када ҳамхелин. Дӯстони азиз, мана имрӯза шумораи мо ба охир расид. Мо албатта ҳар сафар гап мезанем, вақтамо кам. Сарбаланду саломат бошедон. Худоҳофиз. шунавандагон бинандагони азиз, барномаи мо ба охир расид. То сафари оянда худоҳофиз, саломат бошед. То ҳафтаи оянда соғу саломат бошед. Худоҳофиз.